Mayam Bukram Sere to Niver Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari. Mamangi Tha November gi Hek Horukpa date 1 Asida Kugi Bangalore the base toba non-profit organization PSCN Kanaba Public Affairs Center Hariba organization asina pangthokpa survey bagi matugina Public Affairs Index pai hadna chahi khuding phongba index ama phong index reporting hariba report sigi matugina state asigi tongan ba akoi leba asigi tongan ba state singi magi governance hai batare governance in the states of India karma mongda leribi have sigi index report ama pai report hai silakne du pai report sida apikpa India gi state singi manung da Manipur na khwai the worst governed state have the quite the manning the labor state am oikibani adu ikui dana have tare within 3 weeks amuk November gi tang kun ga tare da sida India today na to survey amada adu survey se the award on piduni adu pai sen award pibra tab only magi pai index karam state kamai le ribage have se piraga adu mag report on phong atopani award on pide adu India today gi survey pang thoma tung da magi pangai ba survey gi report sigi matung ina musu award petopa award sigi mamingna state of the states award 2020 hedana hari but 2020 ki hari state of the states award India today ne piba sida Manipur gi oina most improved small states law and order most improved states overall habitat small states the overall say award ani si Manipur na phange adu Manipur na masin award phang pasig ani si gi marta within a month thama gi manungda worst governed state orambaduna within a month atopa organization amana media house amana piba koi report sidana mo koi si yamna phaba haidi yamna phaba na traksu improve toriba phagalakli ba state am oire habagi contradictory oiba manba report se tholok padagi Manipur da duma khitang mayam da chaman bo hore karmaina worst state am or maga worst governed state am or maga tongan ba indexing do or maga hojingna mo most improve maruina law and order do or even same law and order sida koi si worst governed gi state oigribani aduga hojingna mo law and order sida best performing hagatra improve most improved state oikale aduga overall dana koi category try to India today ki se category se try to se koi mingon pajar the law and order aduga governance infrastructure entrepreneurship education agriculture inclusive development economy tourism healthcare environment cleanliness higher ba category taragani thoida survey to bani try to the law and order the Manipur na first area state taragi manung sida aduga lemoriba singsena second taba third taba fourth taba mayam se punjalaga apun ba mark listing ani gi manung da total score se 1228 phangduna Manipur na hariba state tara sigi apik state tara sigi manung sida koi gi khwai the most improved state overall su phang pani maram dana so the chain abam thori ba chain ba sida koi opposition gi mai ke de gi su masida agitation hai gadra masi award ta ngaur ga le state se aduga award se maram cha de havna sing bagi argument lakpa at the same time lengang na su maram chai habagi mongda ngasi ma city convention center da convergent Manipur haidana masigi celebration program amasu yam chauna akhoi emergent Manipur haidana su hari Manipur se emerging oiba yamna prominent oikali the state amana haidana emergent Manipur haidana su celebration ka pangthor panina ani sida ani je marta first hai tare akhoi ki commotion opposition de su commotion adu lenga ki market su commotion am live se ki matang se ta kharana ngasi impact news ki manu hun ki tham the election do live basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Madhya Pradesh ki spokesperson oibiri ba ojam Moirangthem Asnikumar ni Oja Asnikumar Butaram Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson Ningombam Bupenda Meitei ni Bupenda basu Butaram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan basi ai Oja Asnikumar da damak lakcharage awards amana award ni amana only report ka thokpai tare worst governed state madugi index hai gadra maru iba thim manga hai basida koi gi ngasagi rule of law yawi regulatory quality yawi control of corruption yawi governance ki effectiveness yawi arge voice and accountability moi gi thim manga sida pa thok pani koi gi pai index na aduga India today ki lakpasina even law and order sida koi most improve ko lakpasida koi BJP ki maike de haga lenga ki maike de he phone ko koi improve state have koi best oire have nati akoi se khwai de ki phagal e have phagal pas state ki mang da koi na khwai de ki phagat pas state amo oi have state masa ki marakta have ki hom phone de aduna so ai sida phagal ko oi taragadi hana mamang da BJP na lenga pari mamang sida si fail state amo oi na leram badagi koi exam da fail oi bada exam se improvement thawa matam da improvement da makok tabne hana long do ri ba ko ai thambini Last question is interesting way. Ado why hariba asum agency ma Bangalore the base obasi. So don't ita tana daba. Am unpopular oiba adum agency mani. India today amasung pai ani se comparison ma ko nong yengsi. India today habasi
puram mana khange bharat ta leirba citizen ko nagarik ko mana state ko mana khange okay apart from the koi India throughout the world India today haragati am etuk popular oikre yamna masagi koi Meitei house haibatare India today sidi unquestionable ore yam integrity leiba yamna just leiba public thajaba adum sidi rom edu pai hari sidi underestimate tobi wadin nate how far kayam sumna moina koi survey tawra phongi bano adu gyanta de koi honorable CM no phau koi masing matang da hai khibal lere koi government su magi karamba basis ta based tawraga basis to moi report and adum yeah report ki basis am de lene dana how far okay criteria da kayam karma mechanism sin raga wada to ki ham tang legally report for government to ki bi pot lere sim matang yang waning dre okay adu masi India today na koi state kara khangat pai manungda Manipur si koi small state singi manungda koi overall growth development da kwadi perform oiba aduga state ani subadana koi law and order da kwadi improve state when law thopa si masi state sigo in pride ni is not for BJP is a pride of the Manipur ai hygienic se aduna aina hygienic di koi appreciation hai base every individuals every institute every organizations it need karin hame tan koi hari ba institute chalaibor su political party chalaibor su governance chalaibor su governance politician amadi bureaucrat mam pusale same bana ko citizen gaktin overall masi miwe bane human being abse koi motivation da karoi okay motivation jaw dra mi se thabak to nu changjam name masai na haibanate in life need motivation all are human being koi human being khodi maksa koi motivation da karoi motivation to ragadi he na masa thabak to nge every individuals ayo be mi be aduna recognition jaw de to nde koi maru na koi like tam satra su example lor se yamna teenager natra young age da like tam satra class 9 10 tam satra ko just exact example maji competition dakar hoila competition and appreciation both koi dakar hoya adu competitive adu matik oring kai ma kari mar competition pamise ma recognition pam bagine recognition do lakmu tam amuken mas motivate hoina amuken no fanning eba for third position lepom satra first position tanam honra eba 90% salam do same percent 99 98% san score to no ba my next exam honra adu chamani koi so okay adu koi appreciation to biwa motivation to bitar gadi mi si hena outperform to hena improve to hai tar gadi koi exam gi so have tak period exam the metric ta fail hoibum hero me am hai tare makoi su they require they need more motivation makoi hena motivation matuk dai makoi motivation to budi mai to dana handa ki koi PAC gi la pai PACC public affairs center hari Bangalore based organization se koi non profit hai tare kanam ta attached to the independent organization am kangna tawjar padum na ba hai every state ki una thambiraga masrida madu phai phati habgi kemta comment to the magi only point to the magi keno survey to the utpiraga thambi badu makal ki report am hai tare aduna madu su haidi adu dona ko state government se fail ore har target fail ore bu so ko welcome to raga haidi instead of negating mohoi the case to we mot instead of negating mohoi na hari ba points to ko ning thina internalize to okay adu ta te ko governance fan ba yaina haina acceptance ama haidi same reports in Nagaland ki chief minister mohoi na second tar matam da Nagaland ko ge keno ge Meghalaya pai gi index the Meghalaya na second ta small state ta to Meghalaya na madu accept to wa haidi mohoi state accept to ko Manipur state na madu accept to bangam da basi adai do su khitang hai tari akoi da akoi na maning taraga de accept to da ba akoi na makok taraga de accept to bugi mo ngama adai upugum dawi adu wafam leite ko government su accept to but accept to ba no but the thing is that fire agency authentic se masi akoi thodong na khangna de ta de ba the report ama ekta thongak pane ba aduga fire India to the global differences like re ba okay in terms of magi status magi credibility have that popularity de so aduna masi positi akoi masi yam kan comment pinning re adu whatever akoi government ga soiba natraga aran bale ba khudemak honorable chief minister de hauraga akoi from top to bottom har government akoi government is people centric of government ni asoiba aran ba khudemak loina akoi often tawri loina public grievances khudemak tari matam sana akoi adum semdor yarenge koi rectification tawno bhonari koi amna people centric oiba governance ama akoi se Manipur da leire adu mata koi any developmental process da yang ki yang accelerate tawna ba koi government sina under the leadership of the honorable chief minister koi honari adu yam ngai bi deskum report ama yam negative thorak pa se khidang unperson any adu masi asoi bisi so koi na leire semdor honari adu bu ikan kanadana India today have se kana so koi na koi su khangde
how far moina kamai tong tong khnes India today have amna authenticate oiba sumba media house amana nation media house amna mana report ama Manipur si the reward ani pirak pasi masi state asigi pride ni haijamani okay state ki pride ni adon maram gorkanda sira koine imber koi reward fangi base honorable chief minister matum din mak team jangeba magi entire cabinet colleague all the bureaucrats official mayam ne thabuk toris aduna maram gorkanda si koina city convention sa hebi khodo koina si pangthok chese credit should go to the entire team and ultimately to the people of the state people ki cooperation jawda khone success hoiba ngamoeba aduna khoina masi kan ki people da aduga thabak torba government ki machinery sing officials sing da khon mana se pi bagi moida motivate amuke hena tawna bang si function se pangthok sabna ba nungge bo wati okay hena motivate tawna ba hena improvements amuke hena langna ge damakta ko ki team sing sida recognize to ba appreciate to bagi functioning ase ki emergent Manipur hari ba function at the same time hari ba award habitat award ani si busu celebrate to function amani habitat aduga phangai be award ani si magi head oriba ko gi makok sing haitar madu su chief minister and award sing si respectively khushi nakre maruna law and order gi koina most improved state rok matam da koi DGP da habitat law and order gi in charge oriba DGP da masi award se khushi nagi armai ta udana overall gi state ki most improved state lag matam da chief secretary da chief minister and award se respectively khushi na amuke hana puning thogot payamna phajaba makal gi habitat yam symbolic oi badu makal gi sakta mabdi ngasi ubdi phanki but lengang na amabu negate tawraga amabu accept tawbagi moto animak accept tawraga habatare koi gi asoyo bothoi desu asoy bidusu karino na ningthina study tawraga improve tawna hona bar wain tawdana koi appreciate tawration so koi puning thawlaga makhata na changsen na bagi animak se welcome tawram target amok na hena phajarngo de famne tubu India today ne hena reputed oi makoi gi pireiba award haiga makoi gi survey se ne hena authentic oi haidana madu accept tawraga aduga nauna tholai ba PSC gi pi index puna koina accept to the negate to taragadi madai do the metric pass or put the first up to Hanjana felicitate to the fail with ngasi hobo the han ying the film lakani habagi other to have manabagi mamium tare a Bupenda like Bupenda kamai tambing a word ki matan sida first either opposition make they so commotion mayam to a word sida coin hen matau meaning sangugi matau tade masidi hen meaning sanction manako image song nabagi film mola I think I see the NGO mayam natraga CSO mayamana natraga to some independent body may some award P later the government madu accept of later gadi madu government gi amuke hanam mixitivi situation bu lakpuya instead of focusing on the awards koi minister sing MLA sing bureaucrats sing asina madu the focus to lebe mota receipt to bugi mahota koi let's focus more on the work haibugi wapum sing but the government is focusing on the work adugi mamide maktari kamai thami koi award phangpum tamase da Manipur da suma makal gi commotion ama hek tholai se maru na handa ki matang jitai batare probably ama phate har maga ung phai har patagi oidori bra haiti pi index ta worse or maga ko gi India today gi index ta amuk best or haiti improve or pasida miyam da chamam nai haitori bra na traga taseng na improvement se laiti na haibining bra kari waham thambini ngai ta ko gi ajiki sigum ranking pina ba matam sira koina matam ma college matam da koi sana tamjarak pa college and Stevens College Delhi si sometime kanagumba kharagi ranking de third ka tarap yawe ba okay adu tammi ba na traga madu ki college ru tamlakpa ai koina di khangne ba masi third piri ba magazine se karam no hai base aduna tammi ba mi singduna dum mahaki inherent amasung internal quality du khangani ba masmai tawdana Manipur da karigo makhalam ge award pirap matam da Manipur da leiba parja sing sina loina ba khangani ba masi da piri ba award se even last tara bukta Singapore da last tare haiba award ama pira se ba Singapore da leiba praja sing sina jum khangani ba ai khoi ge di last piri ba masi gumba awarding agency se masi khoina art lawpham thokte haidana adumai tawdana ai khoi gi Manipur gumma sida makhal makha ge award piraksano ba madu gi award to na reflect tawri ba se ground reality re karino haiba sine ba but generally ai khoi gi Bharat Sarkar na se Union Home Ministry na Manipur ki police station akoi nongpok samai de leiba du top tai hai madu ki second na Tamil Nadu ni madu gumba award pirak puduri Home Ministry Bharat Sarkar na pirak pane ba marmain taw dona khoi ki Bharat Sarkar na traga CAG ki report na traga khoi ki UNIDO na traga World Bank ki madu gumba report ama tholak tana madu gumba ranking ama thola gadi madu da khoi na khara khana ba yai ba madu mak ne ba matam ama da state khudimuk ki ranking pyramid se Bharat Sarkar na pirak pane my department du haidi da khoi ki agriculture ki sector da hairo education ki sector da hairo finance ki sector da hairo adubo hazu ki matam sida ai khoi ki government gi oiba nataba Bharat Sarkar nataba mayam amna masigu mayam ni pirak pase masi
खरा हमने पीरागा फास्ट हाले खरा पीहलागा फास्ट हांदे हाइबने चिंगो मसीगी इशू नेबा अदुरा अखोइना हजि येंगदौरिसि ngasi phangeba award si pirak pa yai yadi haibududi adudi discussion gi wangbada thamraga there is a different point phange award se mayam na welcome tawre haibudi government na planning department na sindana phange sina the most improved state never the most improved states the law and order is first tare hairiba adigi governance infrastructure education economy inclusive development healthcare for example masida first magna trasu second tabu yaure haidana overall da manipur sina most improved state tare haidana agency amagi media house amagi khuthang da hairiba adu khoina hajik yare na muk lawra seba matamam da khoina class 7 kari ngai da prove that square root 2 is an irrational number haiba matam da akoi ki proof se kamain hoga hai matam da let p upon q p by q is a rational number where p and q are both co-primes where q is not equal to 0 hairaga haurakhiba aduga last amadu akoi gi ngasai gi proof by contradiction tawrakanda under root square root 2 se koi irrational ne haiba gi admai tawu chu yaukhiba marai tawduna hajiki proof si contradiction se kamai tawgi yeng seba why fast the most improved states se koi accept tawu se for the time being adu ergadi manipur gi ground reality da law and order the number 1 tai hairagadi law and order gi matungina manipur se still 2017 daina 20 bukse disturb area se adum extension tawdum laiba kana na extension tawi kibini na extension tawriba aduna maram oduna armed forces special power ngasi su lairi except valley gi area khara dei natana matamada 2004 da valley gi area dagi assembly semen khara dagi armed forces special power khara lakhokhibido madu hajik laiba most improved state phangiba sigumbagi lead tawriba sarkar asina assembly constituency amadagi ngasi armed forces special power lakhokpa ngamdri adigi haju amu the most improved state ne hairiba law and order the fast aribasina ngasi mak kurai sala koi lamlong thongdagi na haikuru makobung chapda police na frisking tawe karama police no khangde additional sp ki rank na dsp ki rank ra amana maming thaboi thadaboi tawraga gari private vehicles lakpa singdo tawning matam da tawraga thong thongnau hanglok na hajiki covid ke su kan khar matam sida moina tawdu karama sop no ju khangde aruga kari marang check taw no ju khangde somde lakpa gari na check taw aduga somde haikru makhong somna Meitei da ba khundu da ki thongdora aga yelom da leisin bagi gari du na check tawde check tawriba police na somda leire aduga amuk aina amuk lag matam dana lehori bu ngasai check tawriba police na truck ti check tawde dipper bu check tawde private vehicle car khak check tawi lakpa matam dana singju jara lehowi kari kharama duty no se mase koi bhap ta ti ado somdana people's friendly oiba police ni hairiba ado somdana frisking se even nungdang daga sabra matam da even flag post tongba gari bhukta singjamai de thawale lang matam da babu ra yau matam singjamai de gina cm gi banglo si da check ahum mari rak tawe hairiba masi flag post gari da buk toksali hairiba masi ki phibam se la kan se da law and order se phalak tri haibagi akoi da mamim ta haleba akoi na hajik thamjaning se 2020 yoroba digital era gi matam ne ba human intelligence na mi drug puba sing pha bai hajik matam technical intelligence sijinara baneba aina frisking tawraga huran ba criminals mayam do madugi part do gi thaido ga chien khina baneba aduna mi mayam na khangan da bida civil ki dress salaga khudak ta zoom in tawraga cid dagi intelligence sib sijinaraga moina pairi ba mobile number sing track tawraga trace tawraga khudak ta pin pointedly adugi exact number do vehicle do pha ga dem natadana praja khar lai sing no sakmai yenge hairaga adu dil len bi type ta manipur police no tawse masibu karmain tawduna law and order fast ai hairi bonoba adagi ahum subada ngasi Imbal East West PCR van ama piri maduda mogi mobile number ama thari Delhi police di 100 me laga laeb khudak ta minitra ngada minitra da haji ai ngon mi na hat tawre tuk kadra matam da aina phone taw doise iseng seng hargadi either chief minister do direct whatsapp to ama natraga ai khangna ba igp natraga secretary to cm natraga commissioner ai khoi gi sense definite tamakpo senior sing bureaucrat sing ips officer me am aina personal level hajaba natna upai leite ba ado ai je misam ma oiromo kanamda sanga pangal lejadaba delhi ki police ki 100 nam khudak ta minute tara da police rok podo manipur da karama ta thokado ino ba haji ai khoi na yeng bise ba haji sanga pangal leire haire sibukta police to lakpda punghai am changeba punghai du gi manung de huran mana hu khiba crime cha tharna maga irai laina chen khiba dum ngammagi phium de leire ba huran mane chen khraga
फानब CCTV दुना चीफ मिनिस्टर की बंगलो अस्वाइगी आदेगी सिदेगी चलगा सेक्रेटरी ममांग द लोइब खोगी CCTV से लेकाई लेकाई लेरक मसे थम्बादा बनेबा अदुगा CCTV थम्बा मतम नाइट विजन याव नतना स्ट्रीट लैम्प न थालेबको इलेक्ट्रिक लाइट मंगाल थोक्तबा सन सोलर लैम्प हाइदन मयाम तौरी उबम त फंगदेबा हजु यंगो अखोइना करिगिदमक्तनो मणिपुर पुलिस हायरगा 100 गुमा दिल्ली पुलिस की अदुमाइना अमा थंबिद्री से करिगिनोबा हंदक्ता लॉकडाउन मनुंग सिदा मी 19 हेना रेप केस ठोकी हाइबा रेप केस ठोकी बसे करिगिदमक्तनो लॉकडाउन मनुंगदा आइना पुलिस स्टेशन चलगा पुलिस केस रजिस्टर तौबई मोता ऑनलाइन FIR registration तौबगी सुविधा लेहलदबनेबा मदुबु कवी गुड गवर्नेंस कइदबुदमक्तनो आइना पुलिस स्टेशन थाप खरदु चटकदोइसे अदुसु लॉकडाउन मनुंग नेना पुलिस स्टेशन चलु मतमदा लमगी खंगदे नुपीगी खंगदे रेप केस की खंगदे डोमेस्टिक वायलेंस की खंगदे मसिगुंबा FIR पानगे चन मतमदा एंटरटेन तौबिरक्त्रेबा सिगुंबा मखल मया एग्जांपल ngarang nahan da singmai adwaida thokiba uncle mana magi masanupa thokpa ma hatli hairido aidi hat five allegedly ma case lairi adubu maduda tawise license guns mana hat pa murder haiba ma culpable homicide habam de laire kari tarakadu no ri khangdre adubu mana mangon da pirami ba license gun du gi tholokpa maru amana hajiki siri ba mi du palaga sihibne ba mi do hayeng ko mana murder nate culpable homicide haibna to an maneba adubu madugi mamang da victim dugi parents na hairi ba ai khoi kyara khana mana gari thongai ge tarome khoi police ta complaint taromi adu tawromi adagi mathakta ma adu maina tawruba mi du da karmai to dan license kan piramangadi jab amuk tokshan ga dabne ba license piri ba jab tokshan mi da mukte deputy commissioner sing kai dau leiri ge ba ngarang nahan tv discussion amada khoi police ki mi amna yawra hai ba adu ma masamodi hendok DC yaw na dabne ba imbal west di license gun pai ba mi masing yam khale license pithok tana aduga adumai to dana manipur da license gun pai ba masing yam khalak pai ba si law and order phabi khudam la ba adi hajik yengsi nakra ba khogi dimapur city di police commissioner leiba hajik imbal leiba se police commissioner ngi mathok tare masima aina khogi senior me am leiba IGP sing roi personally wari tawjaiba manipur se karma matam da police commissioner imbal police commissioner ga hibdo imbal east ka west ka punjal le hairaga ai khoshu smart imbal smart city ne hairaga police commissioner bug leitragadi karmaina smart city or kadoi no ba adu da natana ngasi police reform se yam darkar type adige muk fast tai hairiba yang ten tangna education da Manipur University के रेगुलर VC ले रखते बच्चे आमकुरे धनमंजरी यूनिवर्सिटी के रेगुलर VC एकेडमिशियन कमिश्नर अमना ओएन बनता बा नाकी अदु के आमकुरे मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी MTU की रेगुलर VC हाउजिक भू ओइरक्त्रि के आमकुरे एजुकेशन की तो गातों होल्ड तो भी है तारे लॉ एंड ऑर्डर दा कोई तो गातों ना पॉइंट में आवा भूपेंद्र थंबेरी अदाई तो दाई जरा अस्निकुमार दा मधु कुम्पी ने प्रेस पत्तों रोहित अंजाम तक पिज़्ज़ा कमाई था मैंने उस जी लॉ एंड ऑर्डर के मतलब से लॉ एंड ऑर्डर से एक्सक्लूसिवली कैटेगरी ट्राई जो मैंने दस की पर्टिकुलर कैटेगरीज कोई नंबर 1 लाई नहीं एजुकेशन तो बुद्धि थर्ड लाई अदो लॉ एंड ऑर्डर दा कोई लाई नंबर 1 ने अवार्ड्स मधु की दम तक फांगी नहीं मतलब तो आज लॉ एंड ऑर्डर की मरो है ना नसी से कोई मेंटल हेल्थ की हेल्पलाइन नंबर अमा नसी की कोई इमरजेंट मणिपुर की कॉन्क्लेव तो दाहिता है फंक्शन जो चीफ मिनिस्टर नाम 104 है रिबन नंबर से कोई लॉन्च तो हुई है मैं तो उधर नसी भाव तो कोई पुलिस की हेल्पलाइन नंबर अमर लाइव गंद्री से अदो से लॉ एंड ऑर्डर है बेसिक क्वाइट मरु हुई बाम खंग है तार मी हमने थालो ना फोन में मेरे पति और कोई आवा तो मुकल की नंबर अमर भाव लाइक थी अदो लॉ एंड ऑर्डर फई है से खाए तो कोई ना एक्सेप्ट तो नहीं लॉ एंड ऑर्डर फई है से मरु है ना कोई 2002 दगिना 17 भाव कांग्रेस लंगा अमर लिख रहे ओके अदो की मतम दुदा थोखिबा थौदो वाथोक प्रजाना लोय रमक साखिनी fake encounter natana so many tortures okay so many violence aduga praja gi wakat kayama tabi khidaba lei praja gi wakat tabid lara namadu wakat lu bami to athum mafam marai khang na si ba mayam yawre masi haru kana de masi ningsing ningda ba pot amani adu bo khoi congress spokesperson na haira ben haije ban khena ba differences to haije ban ko adu at least matam du da khoi asagi law and order phai se kadai da phadino कोई असेंबली सेगमेंट कोई तारेता कल्ट्री इम्फाल की एरिया दा आर्म फोर्सेस पावर एक लोग थोकी अदो अफबनी हाइबन सिंह मैम हाई करे कोई हौजी बीजेपी ने जेंगी दे नॉट ओनली फॉर वन असेंबली सेगमेंट और रिमेनिंग वन इंटायर स्टेट से ओवरऑल दा लॉ एंड ऑर्डर से इंप्रूव तौनबा याम होलिस्टिक ओइबा अदुबा लॉन्ग टर्म विजन अमा को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थम्मी मसी मरम चिंग दा पुलिस स्टेशन अब तलेमते चिंग दा पुलिस स्टेशन अब नोई पार के सलमते just before 2017-15 March, masi koi isana natraga koi Manipur da leber pajak ping loi urwa phung ngatan.
चिंग खर मनुंग हजन खिब देसी हेडक्वार्टर चुरचामपुर खर संग सिंगाता एग्जांपल अखोगी चांदेल डिस्ट्रिक्ट तलैबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट तलैबा कोई चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नत्रगा कोई चक्वी करंग मौदा फजन पुलिस स्टेशन फंक्शन तोरमदे कोई टेक्नोपल मोरे खर फंक्शन तोरमे अतो मफम ददी कोई अमत मोलसामदा पुलिस स्टेशन ममिंग दि लै पुलिस स्टेशन हांगामी कांग्रेस मतमदा बट देयर इज नो पुलिस फंक्शन अमत तोरमदे अदुना लॉ एंड ऑर्डर से लाइट सुंगले लेरमदब एडमिनिस्ट्रेशन से चिंग लेरमदब एलिस मसिम कोई मतमदा पुलिस स्टेशन फंक्शन तोरमदब क्या आमा कोई फंक्शन तोले दिफंग वे लेरम मयाम अमा को मसी हाइजेंदब नते थाबोन साखिनी अदगी कोई कम्युनिटी ब्लॉक मयाम कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्राइबल कोई ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक मयाम अमा फंक्शन तोरम दिफन वैली द फाउदा अदम मौसी कन्ना कोई स्टेप बाय स्टेप फंक्शन तोरम होना तोली लॉ एंड ऑर्डर होजी एटलीस्ट कोई 2017 की कोई मार्च ममांगदा आर्म फोर्स स्पेशल पावर लौथोय आरे इम्फाल ग्रेटर इम्फाल एरिया दा पुंग मंगा की मतुंग दा विंटर की मतमदा माकी मपा नत्रगा माकी मसा एनी नुपा अमा सही यांखै दगने अखादा लेबा मी अमा पुंग मंगा की मतुंग हंजल खम माकी नुपीदना ममादुना इमुंगदा तंगदु लेताबम खंगदे वखलुंदा माकसे हलखिद्रा हलोइद्रा हैबन चुंबला मनदा हैबियो सिगी पिया सेकोसिस्लर में मधु की लॉ एंड ऑर्डर दा होजि लेत्रे होजि ते कोइदा सिंगनाबा कोनाबा केमत लेत्रे एनी पुलिस दा एनी हारु मतमदा अप्रोचेबल ओरे पुलिस का पीपल के दे होजि मरी हम नक्शन रे इन कंपैरिजन 2015 ममांग दल रम मरी दुगा होजि 17 ममांग दल रम मरी दुगा 17 15 मार्चिंग मतुंग दल इसे के होजि के हम गप ऑफ डिफरेंस ले अदुगा नसाई चेक तो वेरी होजि कोविड की मतम ने हंद कोविड की पोर्ट से खरा कोई ट्रेन से खरा हैगलकपा अनाब सिंह हगलम मकान कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिंगना कोई ऑर्डर थोखरे पुंग तरुक की मतुंग कर्फ्यू लेखरे मफम खुदी मत यामना अदु कर्फ्यू लेरबना पुलिस चेक तो वैसे मसान ऑटोमेटिक ताबने हाना कोई तोरमदे तोरमोइन खन कोई राजवेन थेंग हन मतम उबिरमोय तोरमोय करेगनो कोई कर्फ्यू लेर कांद लाइबा मिसिंग से कना कनो कइनो हबस हंगबम थोखन पुलिस मथौनी ओय अदुदा खरा असोयंगम यारंगनी ह्यूमन एरर्स और ह्यूमन अदु मिस्टेक अदु मदि लेरम बे अदु मता हाइबसु लानगनी अदु मैन मदु ए याबंगमोय अदुगा ओवरऑल परसेप्शन ददी कोई लाइरिबा कॉमन सिटीजन सिंगी वाखलोंदा कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी मदि लेरे खाना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लेरम मदि लेत्रे परसेप्शन से पूरा चेंज तौरबने अद ओवरऑल सि यंग मतमदा स्कुंबा मेदा हाउस अमना इंडियन कोई इंडिया टुडे ना मोने यंग काना सो मेनी मोना मागी assessment taro kanda moi channel taro kanda masi numana recognize taro piri bane eta pong pisan ya ponati yes okay improve to khole have ne phagale have completely improve to rek best tar have dinatri improvement life phagale better ori have ne तर Bupenda लागते जो law and order की मतंग सिदा मरु इना कोई की बन blockade have tar मतलब ममता जही ड्रामा कोई कांग्रेस की मतम एरा have tar मतलब तो याम चावना 15 years the ban blockade से कोई world record है तर मसिंग सांगा सांगा अब blockade economic blockade ने सिंगो मयाम लेके तो हंदा की बीजेपी नो सिंग बलेंगा की रिजिम मसे ददी वजु फोगी दी तो मायना लाइफ है तर नो पाद नो मगु महोर मगु निनी सुबदा तुम जाना के बाद ना almost ban blockade से लाइते बगी रोम दा है तर लाइबुती लाई अदु याम लाइके है तर लाइता अरगसु मदु की इम्पैक्ट से मणिपुर पुमदा इन्फ्लुएंस तो बदु मति ओइदे लाइका खरदा एरिया खरदा अदु म आइसोलेट तो मखल की ban blockade ओइने तो है तर परमतना मधु मलेरे अदु का नसाई की 2004 दा कोई 7th assembly segment तगी कोई डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथो के बदुदी मतम तो याम चौबा मियाम कोई इहो अम लापदगी मधु रिवाइज तो दया भाई द रिविजिट तो दया तो की बातु मखल के लेंगा की उपाय ले भाई तर मतम दुगी लेंगा की तो दया तो अम ओगी बगी हाय तारे तो की बदी माली पर मधुना हुजिकी मरुना बन ब्लॉकेट की मतंग द यंग तारगदी कोई मणिपुर मतम दुगी मणिपुर को हुजिकदी इंप्रूव तौरे हैबसु मदी हेदी ngасai की अवार्ड इंप्रूव तौरपगी हायबनी पूरा फबगी आउट परफॉर्म तौगी नत्रे अदना हाना रेनबा स्टेटस को दगी हुजिक इंप्रूव तौरे हैबसुदी खर मखैदी आयाबा एरिया सिंग लेयन खम बिरो माय थमेनी अजे खोइने येंगदौसी 2017 की वोट ममांगदा अखोई सरकार लागदी ब्लॉकेट तो हलनी गा हाइबा मयाम जो याउबी की अन कना खंगनी ब्लॉकेट तौरी दुगा सरकार पाइगे तौरी मतम दुगी गा मोय मसेन पाउ फाउनरमब्रा हाइबसु अदु मदुना तोंगानबम न थमरे हायरगा हजि अखोइना ngасai की मयाम इहौ लागा 2004 दा कोई की 7 असेंबली सेगमेंट की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक लखोखेबने हाइबसे मसी की आर्गुमेंट से कईगुम थाजरबा अमसुंग यारगदी हंगदब वहंगसिना मदु ओरगदी अतोप लेमहौरिबा मयाम सिदगी
arm forces special power ek lok thok hai ta de madu gumba double triple 10 times hen kan ba iho mong darkar tari bra no matam do segment area that is a question ko ge kano se farak law and order farak bagi dina ki dia tare no miyam di dimana ma lak padagi manorama misi ki matu dia chaw ba iho ma lak padagi matu tawdia da ai khoi gi ima tara ne thoina ma phi thong dana kangla mamang da lekhi ba dong si bok koi tu jung ba chin na paning de yes yamna akhoi gi nungai ta bhai ba tare hojik ki ngasai gi development ama lei gi har gadi shanti hai bisi hana darkar lai bra natraga development bu la ga di shanti se masa matom da la aga da bani hai bagi sigi debate sine masi da ne ba khoi gi tarun go goi asam hana gi chief minister hai ram se development se da bu na fu da la hala gi shanti se masa dum la am bane na kana gum khari shanti ana lagna bi da mok ma do development la kane ba thaja ba school of thosu lai ri adu hoje khoina one by one sum yenge matam na ji police frisking ge haje gibdo police frisking haje je ngasi mak haikru makhong da pung ahum makhai ta matam da tawri bane ba before 5 pm before 5 pm adu ga amuk lang matam da no no khoi da phangjaba paw da hade adu masi hai se akhoi da phangjaba impact news da phangjaba paw da madu khoi gi akhoi covid 19 gi SOP ha tar maru mass upak ta basi no 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 ai sa mak yauri bane ba okay aduda fortunately akhoi gi ming budi panjingdre senior official am yaudana akhoi di somda akhoi di science school imphal tamjarak pani na ai di madui line akhoi di yum gum ne ba pangai stress hai basi loi khang imram de koi thaina class 6 te huna lamji chen bam ne ba hakru ma khong ai do aji kana yum kyam lai thaina kyam lai khang ne ba aduda akhoi na hangning ji pung ahum makhai du da moina covid ki check tor magadi mark supra hai do gari maning mamang digi hangdok ta su yai ba ai video du lai bai isana namako video som dagi opposite ai moi de minute tara yenga lai ba halong matam da kamaina check tawrino se deeper am da check tawde aduga tata magic tongba gari driver mark supta am da check tawde mi gi family lak chaba private vehicle SR gumba dagi car masa ma su gumba moina check taw roga kumda hal ai di maning mamang hangdok ta moina makhut par maning mamang hangdok pui moi do order karane pige ba asine ba akhoi na hangdoi there has to be a rule of law there has to be a rational okay adri line amung la PW mamang da muk kai dawi pung mari taram dai da pung mangai wari ngak tani ko chen graba mi office timing lorum dai der PW du hek mamang sumaina koselak pasi dai koi ki towards secretary chat pa ki sira mo traffic police kharana two wheeler isam cham na tongjeru mai amam na phu na mu da check taure som de ki thamai bandai lakada bai khoi ki gari ne thengjen de ge da khae hai bagi athadi police na check taw bagi mai dong check post hai ne leiri ba haikru makong sibu karam makhal ki check post no ba adu mana covid oiraga di pangai de ki thaudorak pa mi myam nu check taw ba adu ri nati ba som de ki lamlung thong du de ki lakput gok check taw ba adu som da tainari ba Meitei ta ba leirak adu de ki chorok ti tholak pu adu buk ta check taw bi de ba adu ka pung mari da aina halong matam na singju bora saraga lehowe ba adu matam du de hajiki mo gi adu no gi police officer kanano law hai kan ji lakte muktran lei ba kana ge order matung ne kai dun khoi khang de ba sigum makhal gi si law and order ne ba se day time na thokpa night ta na ti day time da masi thoksa la ga di ai khoi chat ma de kisal e ba maram di kana khang ni soi do wari chanare covid laina nari se personal police personal mayam ma yauri bane ba armed forces lai ba mayam ma adu moi sino covid spreader oiroi hai ba leite ba adu ga taseng na aina mu hange adu ai gi lai ba khoi gi oja sing da moi na hai matam mama singamai de mi ma nome ka ba metro chien rai ba ma soi do madu adu do leiram me haidana haikru ma khong du da chumra lam ri khang de adu no mitu da gi madu gi police adu da tare asine adu karam matam da masi am da thok tri ba wafam amane ba maram da idea dum sat le ba pangai bazar se de khoi di singju jabam ni na adu masi du mai to do madu aina officer ko officer lakti kari haidu no khang de akhoi sini ji hai kan da sar yare ne hai amu han la matam da madu 2020 yore ba adu su day time da 3 pm da aduna police ne na name ke chu thetti karam police no khang hajuki matam da Guwahati airport ta army sajal laga mayam ma sahi chupa mayam le ram duri khang de ngasi Manipur su license kan pai na nomi matani dress ama sechal laga kana khang ni madu ge assurance kana na pini okay asokan na heta sechal laga Manipur police oya bo name plate ke do thelam drino ai khoi science school satra no khang e ba army command oi police command oi rules command taw ye se aduna sigum makhal gi police sing se adu gi damakta ne ba CCTV thambiu haikru makhong du da police moina tawriba duty su check to pham thok pa ne ba adu sigum mayam ama se masi just one small example ni ko fake encounter gi da let me complete that fake encounter se chaire congress ta matam du gi congress ki CM sama hekta yawe mong do na ngang na ri mayam se
अदो अखोइदी सरकार की ओइबा कनामता यावखिदेबा फेक एनकाउंटर दुदा हाइबदी मतमदुगी मुख्यमंत्री मतमदुगी होम मिनिस्टर इन्वॉल्व तौखिदेबा केस बुदी लई सुप्रीम कोर्ट ता लेते हाइबा नते अदो करिगुंबा मदुगी फेक एनकाउंटर दुदा यावरिबा मयाम दो ओंखलागदी मतमदुगी डीजीपी ngasi बीजेपी सरकार से डेप्यूटी सीएम ओइरिब नत्रो नति क्वेश्चन से अखोइना हाजरिदी मतमदुगी डीजीपी सु मसिगुंबा फेक एनकाउंटर सिदा अखोइदी indirectly or directly involved तौरमगनी हाबसो कोई थाजदेब अदु ओइरगदी डीजीपी दु द ब्लेम तौबा यादेबा मरमदि अखोई तौनबगी मसाक लैतेबा अदु ओइरगदी डीजीपी द ब्लेम तौद्रगदी होम मिनिस्टर कमाइन तौरमनि मतमदुगी सीएम द कमाइन तौरमनि मतमदुगी सरकार द कमाइन तौरमनि मतमदुगी सरकार द ब्लेम तौरगदी ngasi बीजेपी गी द डेप्यूटी सीएम ओइबसे सिरिजु मोय ब्लेम तौगे हारिब्राबा फेक एनकाउंटर गी मतंग सिनेबा मरमदि सिदि लॉजिक न तारपनेबा ओके कोगी असोइबा अमद हाइतार पब्लिक इनकन्वीनियंस थोय ngसागी लंबीदा चेक तौबगी वफम से अदु कोई इन्फॉर्मेशन खरा फंगबदगी माइकै अमदि लाकपा गाड़ी खतमक चेक तौ हैप्पी वफम सु थमिरमनिना प्रोबेबली इंटेलिजेंस दगी इन्फॉर्मेशन खरा फंगबदि सोंगी माइकै दगी करगी लाकपा याबा ओथोप लेबदगी मदमाइना चेक तौबु और मदि बट दैट इज कॉजिंग inconvenience to the public inconvenience मैम थोले तो ngसागी लार्जर फियर साइकोसिस मतम अमद युमदगी थोखि मतम दा हंजलकदा हंजलोइदर हैबगी किरम मखैदी खरा मखैदी हंथरी हैबगी वफम दुने तो इंप्रूव याम तरु तारगदी कोई काउंटर आर्गुमेंट अमोइना होजिक होय सतरेती मतम तुदा लॉ एंड ऑर्डर फबगी नत्रग सु लौथोमे अदु होजिक अमा नत्रग अनि खरा अफबम मफम दगिदी लौथोपा डिस्टर्ब एरिया स्टेटस से अंदर आपस्पा एक्ट की मखा लौथोपा याद्रिब्रा हैबगी वाफम निकरिगुम इंप्रूव तौरे है तारगदी अदुगी काउंटर आर्गुमेंट सु लेमादी आई Asnikumar lakse बी कोई बीजेपी गवर्नमेंट श्री नौथोंबम बेरना लिड तौबा गवर्नमेंट से यंग एग्जाम होलिस्टिक ओइबा मसेट मसेट खाइदोकन तब मणिपुर से ओवरऑल ओइना मसे इंप्रूव तौननबगी अदुम यामना लॉन्ग विजन ममा बाकी स्ट्रांग विजडम ममा लई with the support of the all the important national leaders अदुम ngसागी चेक तौबदा inconvenience ओइबा मिनाव भुपेंद्र याम नंगाइ तब माले अदु मफम खुदिमति तौबदी थेंगनरमोय सम पर्टिकुलर द मोगी पुलिस की मथौ तौबदा करिम मखरा मकोई इन्फॉर्मेशन खर फंगम याय अदु चिंगनबा नत्र मानबा पर्टिकुलर व्हीकल नत्र मदुगी स्पेसिफिक ओइबा अदुगी चेक तौ मतम मदु खुदुंग चादबा मयक नरमदि याय अदु ओवरऑल ददि कोई मसिमदि कोई फगल लेबसम द कोई हाइजनिंग अदुना मदुगी पोर्टसो कोई मरिलनबा डिपार्टमेंट आई हंगजगे अदुगा पर्सनली सोई हाइजगे अदु मसि थोइदोंना असोइबदि लैरंगने थाजदे मरन मतमदुदा कोई मरा लेते मी तो गाड़ी कुमदल खुफांग थाब नत्र फूब चैब नत्र फाब तबसु लेते मागी हंगम तोप मागी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्स पामीदो हंगकान मा सेनरमद्रब माना रिपोर्ट माना खलम पोत ओइरकान अदुम थादोइदना अदु एक कोऑपरेशन पीब ताबनी मरम मणिपुर से इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरिया मनी अदु मथकता हजि हाई प्रोफाइल विजिट कर मणिपुर लई इन द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक इंक्लूडिंग यूनियन होम मिनिस्टर मैनुस ताबिरमनी अदुन मरम सेक्शन थरांग कटवास ओरम बियाय अदुन अदु ओइखरे अदु ngसागी फेक एनकाउंटर की मतंग हाबि खिबदो अखोय मसिदी याम सेंगना हरगदी गवर्नमेंट की मपुसिदी पॉलिटिकल पार्टी दुनी कोई सरकार पारी पॉलिटिकल पार्टी दो मदुगी डायरेक्टिव तनेबा गवर्नमेंट की मशीनरी सिंग चलिस मी अमा अनि सोइबदी हापियाय मी हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल हाकलगदी मद पॉलिटिकल मास्टर्स सिंगुना अयाब पीदना हाप ngambagi हक लेते सिनी अदुन मसिम कोई बीजेपी ना फ्लैट रिजेक्ट तवी याबो ngमोय अदु मसि अंगनिंग दे मरम सब्जुडिस होय मरन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना हुजि मसि केस बाय केस लखलगा अदुम लेरबा पोट अमनी मसि असुम मन कनानो रान मन कनानो अदुम थोक्सरनी सिमतांदा कोई मसि ngangna bada masi kitang सब्जुडिस होय ओके लॉ एंड ऑर्डर की मतंग सिदा कोई लेरिबा लूप होल सु तोकपा अदुगा लेरिबा इंप्रूव तौरिबा एरिया सिंगसु हाईलाइट तौबगी मियामदा अदुम मथौक तारी अदुग मियामना ngasi मक्ति अदुमक मतम अमदा लेरंबा यामना अकीबा युमदगी थोखरगदी करी होयगदगी युमदा निंगथिना मतम जाना हनबा ngमगदरा ngमोइद्रा हायबगी अकीबा मयाम अमा लेरंबदु खरम मखैदी इंप्रूव तौरप फरकपगी ममीदारी वन ब्लॉकेट याम लेरंबा लेरंदबगी ममी याम द कन्वीनियंस पब्लिक कन्वीनियंस हेंगलपगी ममीदारी मदाय द लॉ एंड ऑर्डर खर फगलकपा हायबगी वहमदनी ड्रग फाबगी सांग हेंगल यदाय दसु खर फगलकपा हायबगी वहमदि लेरि बट ओवरऑल ड्रग की प्रॉब्लम से मैनेज से मयाम चावना मणिपुर लेरि बनिना मदु कोई मदुगी एरिया दुदा मदुना मरम ओरगा कोई लॉ एंड ऑर्डर फगले हायबसु यादब मफमसु मयाम मदे अदुमक लेरि बट we are improving हायबदनी we are emerging हायबदनी prominent ओइखले अदुबु कनाय फावबदा अहोब लेरिबगे हायबसु अदुमक गेम मथौ तारि हायबतार मदुना ने खोइन सागी पाइगी recommendation पाइगी इंडेक्स फावबा खोइन एक्सेप्ट तौरगा खोइन सोइरबसे कराय दनु यंगजे तारगदी probably मथंगी इंडिया टुडे गिबो रो नत्रगा अतोप ऑर्गेनाइजेशन अमगी रो मखोगी इंडेक्स ता अमुक हेना फाबा most improved तिलायरदना best state
among a small state, even all India, you know, best state in law and order in every aspect, every category. The work of Yari on the no breakdown to impact news from town. Welcome back to the Manung 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung kasi kanajari si pai gi index hai tare pai gi oiba rating about khoi Manipur state si India gi apik state sing the worst state where me haidro nabe me tang wan da report la matung da nabe me tang country the India today ge report ki matung ina Manipur si law and order the small state sing the best the most improved small state phangpa duga overall the category trying to gi mang me punse laga madurasu koi most improved overall state si Manipur na award ani phangpagi matang sida contradictory point oirakpa duga lengak na ahan ba worst governed state ki paigi index puna koi outrightly reject okhiba duga India today given a reputed organization amani haiduna madugi index puna madugi report puna madugi ratings puna except to bugi mami amata risigi matang sida khana germany aduga hairi ba wapum asida su opposition ki maike desu lenga ki maike de su commotion hatare celebration ki boiro natraga pen do phongdok pagi commotion boiro commotion khar leri so why commotion or fuss about award having matang sidne khana germany si matang si ai Bupenda talak sagi Bupenda overall da tare overall lakta the category trying to any category trying to ahan bas law and order lere sidari number 1 tare atopa category economy the second tai infrastructure the second tai tourism the second tai entrepreneurship the second tai health the second tai aduga education da ngai phongdok kiba adudadi koi third ta lere aduga inclusive development da third lere aduga governance the adumak fourth position the lere yang kana phabu oidri agriculture the fourth position the lere improvement ki mathau yam chaung tari cleanliness the 8th position ne khoi maning da haidagre aduga environment so adu aidu dum lere maning da haidagre tare adu bahari bu mayam se punjala kan da budi koi apik state koi northeast ki state tare assam yaw da bida aduga delhi goa amadi puducherry ga tara se punjal matam da manipur na marks se khara hena phangbai tare adu na koi most improved small states the overall phang bani aduna so isida hoi lob hol mayam de lerangani we are not the best we are improving have you often so we are emergent Manipur hadrang si even function pawo pangtho ini amuka hena motivate torga Manipur se hena aphaba emerging state amu eno gita bangta maram to sai overall gi matang dari kamai thambini sa education gi matang do so hapeti thambi krai koi gi ngasi se taseng na harga di planning department Manipur sarkar gi amasung BJP gi di yamna nungai ba numit haibedu haibi yai maram di maduna maram moiraga da emergent Manipur haibasi wahi simuk tholi bane ba adu ngasi gi Manipur sarkar gi amasung mahaki cabinet colleagues ki ruling coalition yauribe MLAs mayam gi lairibe sarkar ki vibhag ki bureaucrats mayam gi khwaidi gi nungairaba da emergent numit na makhoina mami mingthon piraga pangthoiba ngasi gi nungairaba numit sida congress ki maikai de su nungairaba pawdom tamjagi nungairaba pawdom je kaino hai matam sida ngasi aikhoina matam amgi parliamentary secretary tarani thoi MLA tarani thoi disqualify tauna rajavan stat khibudo haji election commission of India yaukhre adar ma khoi upai leitre haire eba adar haji khoina yam nungwa pau se MLA tarama thoi disqualify tauna tu upai leitre adar haji leiriba the emergent Manipur hairiba sarkar se haji ti the most improved state ka hairidana anuba khoi ki sarkar la kuma tam di makhal amagi ground reality ka san madugumba bharat sarkar natana even United Nations of award pula puyai ba aduna ngasi emergent Manipur haiba sida karaba makhal gi emergence no haibado ngasi lemhauri ba MLA trama thoido madu disqualify tawrani haibagi khoi madugumba moje kanmang amaloi haina khoi pau ju phange ba aduna du thamkhre hairga hoje khoi ne yengdu si education sida yam nungai te maramdi ai isama oja su ojarak parina Manipur University se masi regular VC se khalak tab kuire Dhanamanturi University ki so VC regular VC laita ba kuire Manipur Technical University ki so regular VC laita ba kuire education si lam sida amat ngai ba ai samak tam ai bi nachadi Chinese school handa ki Bharat ki oina nupi na lieutenant general oiba armed forces ki akoi ki medical corps ki nupi ma lieutenant general na makoi gumba 3-star akoi ki general 3-star officer mayam mo puthok na bidamakta handak tagi hauna Chinese school khudi makta nupi tamhalani haina haire girls cadet sing se adu moi lakna bagi damakta infrastructure tongana darkar tai masida lairi ba koi Chinese school imphal sida Manipur sarkar sigi sina kitang karor tara kun pibi gidra hairo karor ka chumda se pibi di adu hajik lairi phim jam ware sida natana school mayam masu lairi adu masina topam da thamkhraga education gi sida kwai gi maru oidi base mayam na masi karigino khangde inclusive development asu ngasi Meitei ST demand kana tawri Meitei ST ki demand se ki matang da cabinet ki matang da kari decision amata no hayo se leijadi ba hajik deputy CM oibe masamang na chairman oiri bane ba
committee amagi Meitei ST ki matang na yengchenna haidana ngasi bhuk most improved state haidi basida inclusive development sida second tie haidi basida third tie haidi basida Meitei se ST phangdraga di karmai tawdana inclusive development oigi doino haidi base makoi khanadeba karama matamda khoi Meitei ST pi ga doino haidi base Manipur cabinet na ngasi bu lawba ngamdeba adugi manungda economical and weaker section EWS haidi se sigi 10% piriba Manipur University se Central University webnina EWS apply ta web 10% adu Manipur University sida schedule caste ki damakta percentage 2% khataneba OBC ki da khoi na phangi se nateba North East ki oina tonganba amendment ama thokraga akhoi gi masida schedule tribe ki percentage na atopa central ki percentage du ki heli baneba kari gi no hairaga for the simple reason akhoi gi area se tribal population yami haidana thereby that logic EWS के 10% से मणिपुर यूनिवर्सिटी डायरेक्टली 10% कमाने अप्लाई तो गोदो नोबा मणिपुर से EWS के 10% कराई दे लैरी मी नोबा मणिपुर गवर्नमेंट ना EWS के सर्टिफिकेट कना कना दे पी बहुरगे मैतई मसा दे पी के खबरा पी दबरा मैतई मसा सिंह से EWS की सुविधा 10% से फंगबदा फंगहलरोय दरा हाइबी क्वेश्चन हम जो लाइबा मैतई ने फंगरगा करम मी ना मणिपुर फंगदो नोबा EWS से बरम EWS से लौर ngasi IS ओबे यारी दिल्ली यूनिवर्सिटी तंबे यारी IIT संबे यारी अतोबा मयाम लाइक तंबे यारी सरकारी थबक तोबे यारी 10% से मणिपुर दरी मणिपुर सरकार ना करम DC ना करम SDO ना करम SDM ना ngasi मणिपुर की मचा द इंडिजिनियस people da EWS ke certificate pi khrage ba pi ba hauna rabra ba adu mu gi su question ama aduga akhoi na mu yeng da ri base ngasi entrepreneurship ki matang da bu hairo numit khuding gi natra so traders sing na yam awa pi ri ba more da gi lakpa Burma da gi lakpa good sing sin khuding thabi gi army nati Assam Rifles is not army Assam Rifles is under home ministry Indian army leima khong lai ri ba sidi ministry of defense ki makha dane अखोइना असम राइफल्स की लाइब ऑफिसर्स सिंग दुबदी मोय मोय की रेजिमेंट की रेपुटेशन लाग जबनी अदबु मोय मसाम होम मिनिस्ट्री नेबा अखोइ बुक त मोरे दगी लाको मतम सिदा खुदेंग थाबी सिदा खामे अदुग लोइना बग अखोइ की खामी की कस्टम न तौगदबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तौगदबा मथौजु मोयना तौसले अदुग मोयना सु लोइना बग तौसले हजिक सु ngरang na hanasu इवन मोरे दगी हुइनाव अनि हुं खक पोरकबो हुइनाव अनि हुं पोरकबो मोयना पोबो यारोय ग यानी ग तौदना असु मतिक याम हरासमेंट जे पीरे कॉन्ट्राबेंड की वरी ग नतिको चाइनीज गुड्स चाइ मेड इन चाइना सिबु थारबा मेड इन थाईलैंड मु थारगदी मोय इवन अदुगी गुड्स सिंग अमता पुसन ग नोगा सि याम हाइरिबा अदुना सिगी खुदेन थाबी सिदा लैरिबा से मसी हजि RCEP ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साइन तौने फ्री ट्रेड से म्यांमार सी अखोई भारत ने साइन तहौद्रे दना श्री नरेंद्र मोदी जी ने मसिदा साइन तहौद्रे हाइदना ngasi अखोई की एक इस क्राइड सट खगेबा एक इस फन के हरगदी खुदेंग थाबिदा अखोई की बर्मा दे लाइबा जापान दे लाइबा अखोई ईस्ट एशियन दे लाइ प्रोडक्शन से मजि फ्रीली होइना सहंगदबनेबा अदु नतदन मखोइना मसिदा लाइन परेंग लेंगा मेजर अमा खपना मसिदा मयाम सिदा अवाबा पीरिबा अदुगा आई हंगे मंगोंदा नंगी ऑर्डर से कनागी ऑर्डर नो होम मिनिस्ट्री दैरा नत्रगा डिफेंस मिनिस्ट्री दा हाइबा खुंबंगमदे पीबंगमदे चेद ऑर्डर होइना पीबंगमदेबा मसी आइना हानगी चीफ सेक्रेटरी ओरंबा हानगी पुलिस मैम हंगे मसी अदुम ठोक्तन लेरे मखोय मसा मसु मिन इवन भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बुकता कंप्लेंट थांगलमने हाइबा टू होम मिनिस्ट्री इवन मखोय मसेन से अदबु अखोय न हंगदरबजे मसिगुम मसा मसा अखोय की ट्रेड एंड कॉमर्स ता सिगुम्बा अखोय की ngасai की प्रॉब्लम हैबेदि नते मसिना मरम ओरगा अखोय की एक लिस्ट की लाकदबा व्हाइट मनी दगी लाकदबा बिलियंस ऑफ रुपीस है याम थागनिंगाय नि आई हाइबेदि सोरोक मोय अदोम दगी ट्रांस एशियन हाईवे ने फजन नि सारे को यस अदु हायरगदि पर्सनली आई रेस्पेक्ट नितिन गडकरी जी फजन सारे हजि क्वाकै थेल लेना मोरे योबदा पुंग अनि बुक चंगेब डायरेक्ट मदुर मरक की मोइंग मसागी अथिंग बसे लाक्त्रगदि अदुगा अदु हजि सोरोक फजन सारे अदुबु लाकद्रब इकोनॉमी दो अदुर अखुगी कानाबसे अखुगी कानाबसे फंगौसी हाइबा मसे एंटरप्रेन्योरशिप पु हेना एस्केलेट तोबु या लंबी म खाइतारे एक्टिस पॉलिसी की याम जाउबा लंबी म ओइगदोरिबा दुम लबा इम्फाल मोरे लंबी हाइतारे मसी मदसु याम चाउना साम राइफल्स न खुदोंचा द पिरे ngara मदसु कोइ मोरे दगी अखोय ऑर्गेनाइजेशन अमरसु मदुगी पेन फंगदोरि हुजिक लोइ थिंगजलग लेरे ट्रेडिंग अमत तोबु यादे दुगा मिजोराम दना हुजिक से याम चाउना कोइ ट्रेडिंग से तौदना मोखदी कानाबो फंगे दुगा स्टेट गवर्नमेंट सु मोय सुपारी की मतंग रहता सुपारी तो ओनली 5% के टैक्स तौवे कोइ मणिपुरना 40% की टैक्स लोबगी वाफम गासु ले दुगा हुजिक की ओनदे अथिंग बलोय थमी दुगा मदुगी हाइदि मदुना कोइ
mayam ama khoi entrepreneurship ta kana macha macha hai tar mayam da pi kana pi madu phajil ga lere adu ngasai inclusive development matang da cell tribe id Meitei Singh bo cell tribe ta onal target inclusive development am su porpo ya habi wafum madu su tawdna lere habna sing mayam hairi adu education da su khoi hairi ba Manipur Technical University bo ero DMU ero adraga MU ero khoi regular PC am ta laitna lere se koi re habi wafum sing mayam lere man maduna summa mayam sigi damakta adum lenga kisu arrangement de lere ba ya du husi bogi nadi madu thabakta matam sam on tokna laknina maduna koi pangai be award sigi ngasai hai Bupenda ho hai ki ba award phang matam da koi award to koi ga chana bra chana da ba isana dam khangja bagi wakhalon hai da feeling hai tar madu mi ko dum da feel to bagi mami ma tar ko male ada ko mai thamining ang da koi no Bupenda hai ki to sumi khang be ai adu akoina university ma lingkhat pa targadi university lingkhatring ai da masigi resource masi infrastructure kam chang hana fajan mas calculate to fokana mase fajana wagi dakar oiba infrastructure fajana create tawno bagi madu resource batik channel leraba madu hana create tawraba at the same time simultaneously dakar post kala initially khatmu da approximately 700 to 1000 post kum dakar hoy faculty members mayamama teaching nursing staff mayam lekhre si amata post sanction torom da fajana mamutan hakta deng college na ata dhanamajuri college of university on phone ga haibugumba ada university panglaw da thomba so burden nama okay government se pure le hoba okay government se na 2015 17 ki march tak take over to buda 9300 crores debt letter me with interest pick karba state se na karo lising mapan ga sahum je interest pure de kyam warang na khan bi masigi adu why har madu ko hu to kudia banate adu mata koi 2000 akoi gi 14 da ko ne yeng matam da 14 prime minister Narendra Modi ji ne lakpu matam da Bharat prime minister Narendra Modi ji pai khre som da congress lady 14 15 16 17 bhau sai approximately sai ahum muksi center da BJP government lak matung da akoi congress na pai ba government ni akoi gi Manipur sa haidna lep out torum de so many development package pieba mada phajana mong bani tanam ta torum de for example sagi education gi sim conclusion jara gi education gi si masi am problem am solve re education karamba pibam da leram ge have to di Manipur prajana witness sakhini sarkar gi mahilusing khuding hek primary di hor university boksa sarkar gi mahilusing da tamuk lari haru de khaln bage no concept am leram ba yam lai bakthi bese odu masi education si sahi lisang sinna mamang da palamba sarkar sing matam da lona ma koi asu me am tor mani mas overnight hekta kon semdok pangam de matam jange ba maram di education agency am sensitive area mani oza lobudi gi horkan infrastructure so many things masi component me am sange ba masi complete transparency accountability to maintain torum daruni na oza khoi metam da lorkan oza patin khoi lok thu bya de ba ma kotong chat kani case rokani asuma quality yaw da ba oza me am su leram me ba primary gi horog university bawda pasi yang wanindre adu masi blame game nate adubu masi adu phanam na se leraga su khoi government se lakpa da gi di khoi asuma me am se yaring khoi step by step koi masa semdo kanda yam drabada koi layer ba praja common people sing se yam ware ma koi masa masung se like tamna bhona bada private school da private institution tha badi huge expenditure mase want to bangam da bagi aduna masi gap se mention na ba idna like pasha pai ba sanjau pai ba like tam layer masa like tam ndra gadi society se kari orakani aduna masi mutha tabe yade masi gap masi mention tabe yade na honorable chief minister sing makada school phagalan san mission am trokan at this yam drabada constituency amam de school amani amani khangala kanda koi yanki maximum facility maximum infrastructure kana create rokana private school tagi han impressive oi badumba school ama facility se sing se loina provide rokana koi honari mase success ore habi khudam mabu handa ki saliba academic session sida government gi aguma koi gi academic institution se masi asmati raswe emission phang dewa hanana government institution sida ming chan bi hadre advertise or man hojina ming chan ba phang da sigi train am la mase success ore habagi khudam amane ani shubada nasagi moregi more sumi more se southeast transasia gi gateway am orim ne koi economic hub or kadum ne ek policy makhata adubu masida prime minister Narendra Modi na hek prime minister oibaga ma ki ahan ma budget ko integrated check post ICP nama wala koi complete facility computerized oroba sida any lakpa ko gi Bharat Sarkar gi Minister of Trade and Commerce na identify oroba adumba mapalebak sing porakpa Manipur lale pusalak posing asa madalona identify torokana one time check torokana modo
mai mafum da Manipur da lehuna lehure mapan pure pure yagadong neba adur gadi matam time consumption handre inconvenience su leitre ad hari posa 2014 dagina 2017 bokja tumma dum le kem torom dre so many controversies even land gap compensation bok da lo shalam de land acquisition bok lo shalam de adum ye another like bidun maram hoji bok base congregation na base lo shana hona badam matam yam wag re ad hoji su mase inau makok te hogol e adu mathak se da hoji hari bar lambi asa koi yam seng harga yam sensitive oi sida yamna koi creator koi illegal oi ba pochai me ama am da gin horaga drug pu bagi adumba yam sathi ba aduma root am oi ribna adu asam rifles na ki apan bai matang sida ding sai ki ICP da check tor phazal pa sangai festival lem ko saru gana bi dum laki ba Myanmar ma sam yam no complaint tor heter ma koi bu hadi unnecessarily harassment me am marak sida koi paramilitary force na pi ma koi gi su asoi ba karam yarung maram di official ngata check tor jamuna sipoi gum kar gum yaw buni na yarung ni mo su masu yamna mata yam kana blame to so ilan bana khali adubu mase political level da highest level da tor kan mo authority wari sarkar na koi mase yan ki policing tawna ba yan ki mase inconvenience public tamayuk na dana ko honari adubu mase border ne ba wailu risi border so kan ba border Myanmar mo China ge nakna ba Myanmar ga thangnare mo China gi influence lei ba aduna so many mase ge geopolitics yam important oi ba adumba jaga ama khang ne ba sidai ko no mase underestimate to sumoi hoi public the inconvenience to budu di ai samak to su ngai roi madu me ko semdok na ba koi honari government su honan su haijake aduga improvement to ma to yam dari matam su punglo lore Bupenda mathang gi discussion na chance me one line tang phongdo piramo kari wapum phongdo pin ai group points mayam do rebuttal tawru mayam am leirga su dun tongan bam thamjakraga okay ani yam maroi bam na hoje khoi gi new secretariat complex si hoje pukta sab si machi lengdre okay masi mayam na thun lotion birga di labok phagani haina ko thamjage ani subada ngarang nahan honorable chief minister na hogdok se e filing do secretariat ta ado e filing se kana guma suppose ai government employee natra public ni aina kai guma koi application ma thagale file ma thagale hai matam lai gi file number do ai isana madu file do trace tong no bagi madu gi system ama tracking system ama lai biragadi ai gi file do amu finance sangre finance gi amu som dong sakre na tawbudo madu mayam do tawdani damakta haibadi sometime haji aina tajabada e filing je tawraga moina phangada bu phangdre haina mu yuta nang tolak yauri hairiba aduna party sing haibdi my concerned party hai tare not only official khatana tana mukoi da su tracking system ma tawna bi damakta ai gi file se department of the commissioner laiba principal secretary laiba finance minister da sangraba adra minister concerned sangraba hai ma sing do madu gidang lai e filing meningo da sikte da ina mase strongly object to koi Manipur secretary building se congress ki regime matam sarmane we do appreciate but why they are not complete in time matam sana turun tu te shaba hore lo shalam tre ade cost calculation mayam lai quite ngakpadi building shading ade furniture lai shalam ade hojiti mase lo shanam hona bada so many controversies mase contact with matam transparency khara wat simplest company de pirami moina case am tore kota so many thing ado moina lo solution yada ba masi controversial mayam thoi masi overall da masi koi state cabinet phog yona ani hum la khanare honorable chief minister chief secretary masaman intervene to kan masi award pa pesa se like government ni how arrange ro kan masi lotion na bigetum political commitment ama administrative decision am de laikre masi thung lo shala gani aduga ani subada e filing e masi antak department yang kai tarmung lai chorang na approximately koi Manipur government ge makada si manung da 30 department more than 35 department hoji e filing tore masi ki tracking system se magi head of department da doina muk lai rabani director ta adum yeng bu yabe ne simai sing tok sege aduna koi khodim cooperation pb rakanda kai government se people ki committed government ni people sensitive government ni masi positive criticism toroga positive session pir kanda state asam muk mang da bukhana ba yam emergence or reverse terase heng na khong accelerate tong na ba khoi puno hona minister cooperation pv wa na accelerate tong gudam ta miyam ki full cooperation mathok tai even laiba index me am se for example governance so koi fourth position den leri se koi na number 1 to 2 de leibu sunate armai to utna agriculture to koi fourth su mari su position den leri se inclusive development the third education the third leri must improve to bagi hen mathok tari to law and order the phare hari su for example sa Bupenda habi dial 100 dial to matam yam thuna responsive oi but new delhi de to or Manipur su dial 100 hek to basat to bungam ba adu makal gi yam responsive oi police amu er padu adu ai du amu ke hena koi number 1 tari se amu ke hena
चानगनी हैबनी हुजिकति पिरेबा अवार्ड से अखोई लेरिबसे के खतंग चानब वाटपगी ममी अमा इसा द फील तवी हैबी ओपन जिंग फोंदोरी बट एट द सेम टाइम वी आर इंप्रूविंग एंड वी आर एमर्जिंग हेन प्रोमिनेंट वेरी हेन when of the Makalang also, Legibitan Honobotaba, Miam Nosu Masita corporate over Amadi, Mata Dumaktari, Amana, Hunabasinasu, Adamakana, but they had a Hunabasitagi, Nasagi, Tole points Mayamsi, Nintina Ming Tamtar de Langanasu, live negative criticism, positive criticism Mayamsi, incorporate or even Pi index Papa Masi incorporate or Galangano, target Matangi index star, Nataga Matangi. India today की OBI government में India ने OBI ना तरह कोई UN ने फिर पो OBI तोंगान बा कोई awarding agency फिर पा awards इंता मणिपुर सो इतना मयाम में फंगबंग हम की ओटोपुसा तो मग लेकिन ऑन द लोंग ऐसी मनु होने के थरम से मातांग चालू चिंतन के ऐसी थरम से तब बुपेंदा आमदी वजह अस्निकुमार लिंग बितोंग ऐसी थरम से बता वहाँ पे खेबा आमदी मपुंग फार्म बितोंग तब पैनलिस्ट अनिमकु और वैसे तमुक ना था से पनुच appreciate यो जोनी मासरे ऐसी मनु होने के थरम ऐसी क्या रिसेंट से करम तो भी कोई दुकान पर आगे नहीं कोई मेल ID impactvnews@gmail.com ना तरह कोई Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur join to birga comment amadi feedback ta birga yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off.